Umsado wangwane shayela insimbi yesikhombisa ngalalishumi ngesiphohlongo singene manje ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo. Lishonile mlalelo umsado wangwane libito lami ngiveli ngwakasimelane sibonga ngiyabingelela ngakwemukela kulolu hlelo singasaqali. Sifanele lapho umfundisi Dr. JV Mazibuko kulolu hlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo. Sibonga umdali kusivumela ukuthi siphinde sibuye nalomuhla. Sibonga ukuthi nawe ukhona. Siyakwamukela ukuthi uhlale kanye nathi kuze kuphelela umameli sisese kanye ukuthi alithola nelithuba lokuthi nawe uphosele itshe esivivaneni ingane sakha impilo yelikhaya. Impilo yelikhaya kwakho kwalo sonzela bite nalomunye ukuthi hayi sebakhona noma libikwa lethu lesibalekela nje kephana ke sesikhona ehlelweni. Semba usistaba kanye nawe. Asingakho isikhathi sokhona umfundisi bese nayivile liphelile sesikhona futhi nalomuhla welase bikelele umlaleli. Siyabonga simelana sibingelele wena siphindze sibingelele umlaleli wehlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo simemukele nanamuhla siyethemba ukuthi lesitaku ukukhuluma utawujikishela lijezwivaneni ekwakhekeni emakhaya. Sigcine ishisa kuleviki liphelile yashisa sikhuluma lapha sesehlangothini lwabomake noma sasigcina sibuka babe longekho akhona sase sicala inzima yabomake kuthi vele kuyendeka yini make angabikho abe akhona hayi bayivuma kepha hayi yagcina seshisa mfundisi. Simelane liphela leliviki indlebe imatsapu bayiphundla abagcinanga ngekuyishisisa lapha ehlelweni kodwa lonke leliviki kuze kwaba idolo solo iyakhuluma solo bashaya balaleli lobe kuhlatimlisa umtimba kukhuluma kwebantu labaphile kulesimo basho ukuthi angathi uthi benipholofitha yini noma nisiphengulile yini ngoba siphile kuyo lento lokubuhlungu labomake ngoba bese sigxile eligameni lebushi uthi kanzi umuntu abesishi ngoba sichazile silokuba sishi kusho ukuthi awunandzaba baphile kuletimo simelane umdali longakhethi buso bemuntu wabaphumelelisa empilweni labanye sebalutho kanti basekhona labonina labadishi sebagucukile bonina sebafuna lusido uze uthi lo munye nje unina sothi qapha ngaye athi bukani mina ngakhulisa mina ngakhulisa usho lo muntu uthi ambuke uhlengethele inyembeti ukuthi wakhulisa ini lo muntu lekangenta naku indzaba ke yekuba sishi umuntu ufuna kuyena kancane simelane athi kuba sishi awukuthathi ukhula nako ngoba bese dledlana tsite so ngathi nje simidlwana sakho lokuba sishi futhi mhlambe umlalela ngamangala ukuthi asikalikhulumi ngale ligama lebushi nasikhuluma ngabo bani bakhona nabo labanjalo livama kusebenta lapha vela esifazaneni leligama lebushi nami ngilathi kanjalo ngoba uyathi usilento yebushi simelane ayigcini ngemuntu kuphela ushetlwane nje ekhaya kukhona ingomo lesitele ethola ingalimunyisi ilibhakele nje mbamba libaba thelithole liyasondela lifuna libhakele
kwale ukuthi ilihlabe kulesi sikhathi ayifuni kulimunye ayinenzaba kulesi sikhathi kanje imbuti niba bathe nize niyibambe imbuti ibanjelwe lezinyane ukuthi litomunya ngoba lo nina asishi kuba sishi ke mnguni nawe mlalele ekhaya kuyamenda make abe ngekho kanti ukhona lemfudumalo lekufanele ukuthi ayinikete bantwana lokukhoselisa abantu abakhe lokuthatha abantu abakhe njengesikhukhukazi afukamele labantu abakhe kungabi khona abantwana baphila ungasithi dinzanzane banenini lapha ebaleni uyaphila mabele ukona simelane kodwa ngendlela laphila ngayo ungazakekho kube kungathi kunesidunge lakhaya phela simelane indvodza yakha letindonga yakha lomuthi kodwa likhaya lakho umfati uthini welase ngoba ngeke bakufe laba labancane nasisi kukabani lapha sisho umuthi imithi iyanza emangweni kodwa ikhaya lesikhuluma ngako la kuloluhlelo ngilempilo la ngekhathi kwaletindonga ngilempilo lephilwa kulomuthi wakasimelane nemuthi wakamazibuko sithi ke mnguni indoda ingawakha umuthi kodwa likhaya lakho likhaya lempilo la yakhiwa ngilomfati uyalakha angalibhidlita futhi ngiko ke iBhayibheli bese lisho njalo lithi umfati lohlakaniphile uyalakha ekhaya kodwa losilima uyalihliphita sithini lapho sithi bomake abacaphele umoya webushi phela lo moya webushi wena simelane wenda budlelwane bungabi khona wenda kuqhumana kufe lakhaya kwale noma ngabe kulandwe lo muntu wakhiwe muhle kodwa kodwa impilo nanasi sishi umoya webushi beloyo ngilolo wenda kumfati abe khona nesithupho kodwa ngalempilo yebufati angabi khona lokho bese kuhlukubeda bantwana sinebantwana simelana namhla sebakhulile badzala bathukuthele sinebantwana mnguni nemlalele ekhaya namhla sebadzala kodwa banebumunyu nawusishi ukhulisa bantwana labangemantombazana bayoba inkinga nabo emendweni nawusishi ukhulisa abantwana lababafana bayoba inkinga ekuthatheni bafati nganayinto labayibonela nganayinto labayimunye la kuwe njengenina kuyenteka yini lo muntu losishi angabi nendzaba nje ngisho nalendvodza noma ikhona noma akunandzaba nje kuyangifananela nje ngiko phela mnguni ngithite lento isasemilo akwentekini bese kuyahamba kuyaphela kunaletinye tifo baye bathi ngesingisi phecelezi bathi uyathi outgrower lekusho ukuthi nawukhula dihamba bese setiyanyamala lokhu ke yinsila iyawususwa ngibani udinga ini kuze uphele lokho uma basi lokungapheli ngomhlolo simelane sonke similo wonke umkhuba ukuze welapheke ufuna lo mphethe abone ukuthi nginesicithiti nako lokungikhiya number 1 abone ukuthi uyathi ungathi kukhona into lengingiyo
baselicaca alitiva kunuka ngiko lokulethwa kwelwati libekwe la tafuleni lokungativa kwekunuka bebuqaqa kusho ukuthi awukabi ngidawusebenzisa igama awukabi exposed to some knowledge kude lwati lokwathola noma lwafinyelela kuwo lwaveta embi kwakho watokhona kuqathanisa nokuthi bona ukuphi wena kulesi moto wena kunene na utawuqhamuka nje uphile nalabanye ngaphandle kwatshulwa kwelwati lolutsite awunawubona vele utawuqabanga ukuthi wena wenda kahle kanzi hey kunengilo kwenda ukuthi bantu ngoba nawuphakamisa nje emehlo umnguni kufuna wathi ngeke ngithi kulesi sikhathi nangifundisa abantu abasha ngithi noma ngawubuye ekhaya lelikwekwile kodwa wahloka 15 weminyaka ngoba kunitishwanyana leti very basic empilweni leti teqala empilweni losuke sowutibonile wativa wedlula kuto leto tinto kufuna tigwabule ingqondo ufunze kubuka impilo iphilwa njani kuhlaliswana njani uqhumana njani nalabanye bantu ngoba nasuna 15 uqala lokuthi uthi hlwayi ubone impilo ubone matsafa ubone emakhangala ubone lokwa nalokwa bese nawe uyathi tinto letinye lothawukhanza ukuthi awukakhuli ngato awukafundiswa tona uba bathi wena hawu ningabe bathi ngihlala nabo bantu bangikhweshela ngabe bathi ngisonzela kubantu bakwe bese uyafuna lokuthi bakhweshelani labantu bakubalekelelani labantu funa lwati ke lolutawukwenda ukuthi nawe ukhone ukuhlala nalabanye abantu nganisho kumbatha simelana kukhona abantwana lokhandathi babe ekhaya lapho kuhlushekwa khona basinabathuthuka ubona impilo yithi bathi bangathola bozukana ubone egqoka kwabo kuhluka ekhashane kunegqoka kwasekhaya leni lo mntwana loyo uyawavula emehlo kubuka kwembathwa kanje kuhlanganiswa kanje imibala nangabe yahlanganiswa ngoba lo muntu usowutitshele ukuthi phela njengoba sengifikele esigaba lesi angitihluphe mine nalapha ke kwembulwa lolwati ngoba wena ufuna ukuthi bude lokuthi bakhweshelana mina ngasina ngikhuluma babuka le bentiwa yini kanti lalabanye abakhuluma siyahleka nje sigegedzeke sonke naka ukuthi nawe uyakhuluma kodwa thinjani letinhlavu temagama lotikhulumako lotisebenzisako ungayi nje ngokuthi nami ngikhulumile umuntu ke losishi angasitwa ngiloko simelana kubona lokho ukuthi ngobuthi uyavakasha phela imvamisa abantu labatishi abavami nalokuba nabo nebangani ngalokho umuntu akanandzaba kepha kuyendeka mzukwana ukwenza ukuthi uyile nje noma mhlambe ngumqimbi yebo ke imvamisa ushisha dzineka afuna kubuyela ekhaya ningathi nje noma nemshadweni nje nimenyiwe nisemshadweni uva sasambe baba hawu sesiyaphi ngophela sitsavuma nje ukuthi ngibe la mhlambe sobonela umnyala omnyanyako vele nje sekusekhwebo ngalethi into le sithi ke mnguni bushi buyamenda umfati angabi khona kanti ukhona bese kuba leligama lelinye ke simelane lelento umfati angabi khona kanti ukhona ligama lengqalamba diyadula into ngalamba ingqalamba ligama lengqalamba nebushi kuyaphosa kufanana umehluko kwekuthi ingqalamba ngumuntu lonengani lothi noma atsheliwe ngokuthi akusiko lokho yehla lapha suka lapho akwentiwa lokho achubeke ayentiwa indvodza kanje bantwana awubaphathi ngalendlela
Iyena Ngalamba. ingqalamba ke le. Base ngisho nasenkonzweni nakuhlangene nje kunemadoda asimine lokho madoda ngikuva nokusukuyini. Phela Uthi bunqalamba simelane bahamba nekwenzelele cards. Okay. Ngoba leli gama Kanzi na ingasukuma nje ibe yinye nje. Iphonse lenze. Ungaphela umngalamba. Ngokho bayahlonipha boba. Yes. Emadoda kusibasuke wena kungaba ngilanga kakhulele emakhaya la ngahlonipha. Indoda siswathi sinelisisho lesithi kubindwa kubona. Uthi kususa nje bese abona emadoda okay. Kunjena Sibukene nengalamba la. Yeah. Ask question. Yeah, baba. Labanye nje ubona basukuma bathinse emajobo. Babheka le. Labanye ke babe naso speed. Kuthi asenibide na umfati wakabani. Labanye babide le ndoda. Babinja yakho. Sitawuhamba la. Yeah. Bese bakhuluma ke kuyanganene. Labanye khande ukuthi ngoba phela yena sokwaba nehlangana nihlangano. Asentshele bafati bekhude nangumfati wakabani. Kule sendo lesilangiso so lobungqalamba buthi kanzi kune element yengane phindze nekwedzelela kube khona la khathi angikhulumi ke mnguni nakwendeka abe nelutho empilweni ludunya lulale ke lapho ngoba songabekisa nje mfundisi ukuthi mhlambe njengemfundo nje ngoba labanye umuntu ufundzile yes mhlambe umekahle lo lutho lungasho tishwana letinene lo lutho kulomunye nje kungaba kuhle umekahle bamdumisa nako konke kanti kunale ngivumele ngithi lidimonyana lebungqalamba bese lobuhle ke usabonakala thatha inkomishi lomunye angaba nemathuba ukuthi aphanze umnotho uthi futhi ukhanze ke ukuthi vele empilweni kude lekaqela umuntu angiphalisela kamuntu lo munye ukhanze ukuthi ube nemathuba empilweni wathi kufunza futhi ukhanze ukuthi nakathi uyabuka la celeni kwakhe ulomnyaka zasho nje sinasikhuluma ngento ngabo khona igama thuqoza noma yini ubone siligama lekwetzelela lelibaqaqaladako labanye nalokuthi yena ukhona la kuphela ngokona halokuthi yena kukhona lapho ahambe khona kodwa mfundisi bakhona labanato tonke lethu lokukhuluma ngato abayiphili lempilo yebungcalamba impilo yokucacalada labanye bafundzile banato letinto lokukhuluma ngato basuke baphume kusiphi isihlahla bafundisekile simelana okay kungenteka kube bafundisekile ekhaya kungenteka labanye bafike batinyukunya bona empilweni bayifunza impilo bayifunza lempilo njengoba ngibekuse nje nasafike eminyakeni le-15 bayafunza lempilo ngokuthi uyathi kuthini impilo ayiyi siye sithi thina nasikhuthatha abantu ukuthi abathathe abantu ngekulingana sithi lalela la ungabodwala ngemali yakho uyathi usinase uwela phasi ushaya isiyeti nomqulekile ngeke imali kuthatha akunendaba ezingakanani utawudzinga umuntu akuthathe ngakho ke msumjwalele umuntu msumkhweshisa umuntu msumbukela phasi msumqaqalada umuntu ngoba umuntu uyamdzinga kude sigaba sempilo lapho makhelwane angathengeki khona so sithi ke mnguni asikunake sibone lokho ukuthi kungenteka ube indoda njengoba besikhuluma ngendoda ungabi khona kanti ukhona kungenteka njengoba sesikhuluma ngemfati nyalo ube khona kodwa ungabi khona ungumfati dindho leti
letinemthelela lomubi emangweni lekufanele asitinake nathi noma besisho ukuthi licata lidiva kunuka kodwa bantwana bakethu ake sesitinake ngoba umango sowukhala namhlanje ukuthi kunekubulala nekubulalana umango ukhala simelane kulamalanga elangaphandle kuMadiba kude likhaya noma ngithi manenge emakhaya langakemi kahle namhla na ubaba uthi uyabuka lokho ukuthi kuze lelikhaya lingemi kahle kodwa kwenishana nangisimelane indoda iyasebenza ifunzile udibana nayo ibingelela ngekuthobeka uthi uyawudibana namake simelane umfati uzithile uhloniphekile ukhuluma naye ukhuluma ngekuthobeka kepha nasebasendlini bobabili seyikuphi lenkinga umsindo ngabona lenye indvodza so ukhanda ukuthi letinto lesikhuluma ngato kube bengathi watwe imfengwane kuthi we lofuna kuphuma lalapha khona namuhla ungakhanda lesiganga timhlophe timbovu bantu babaleka kanti kunjani vele kanti kunjani kunanathi tishwana nathi indoda ikhona ingekho umfati ukhona angekho futhi ukuhlela itidumbu la ngomsindo lokhulu umlaleli siko lohlelo lwakho impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo sibuka ke nasi simo sekuthi umuntu abe khona angekho sitekile nebalaleli evile liphelile yashisa impela nalomuhla ukuqhamuka ke ngalohlangothi ke umfundisi ngekukhuluma ke ngokucela ke kwabo balaleli asenichaze kahle lenzaba yebushi vele yindvu lekhona labanye bathi bendlule kuso lesimo kabantu asibabongele labo labathi bavuma uNkulunkulu wathambisa inhlitiyo yabo babaxolela labo batali labadishi umuthi uthi lomnyawo angakuthinzi ngani bobabi ngoba ngenteka naye babi khonze ukuthi ungisole sishi wamhlambe lomnyoko ofuza unina simelane besistama kona bobonke lebebashaya lokuthi nyalo akusafuneki isibuke kangako ukuthi make wangendala ngoba impilo ilisonto sonto liyagicika ngako ke umthethelela umdalo wakho uvule ipage lelisha impilo iyachubeka umlaleli sokhona naye uthi ufuna ukuxoxa nathi welase inombolo yethu ithi 24061010 24061010 na ukhona la inini asikwemukele ehlelweni sawubona kwana yebo mandini cha Nkosi yami ngathi siyabonga lokwatisana ngalendlela lebesaphisana ngayo kukhona ke vele nalobushi nje kakhuluma ngabo umfundisi Mazibuko nasemadodeni kukhona kangizizo isifishi nalabo make kukhona khanje ukuthi make ufishi kodwa nje lokumgcoka kakhulu bonkosi ungazi ukuthi vele singaba nawo lo mphumela wekukhulumisana ngoba ukukhulumisana ke vele bonkosi kuqala ekhaya kuye ngekukhuphuka ke nasemasontweni sibe nako lokukhulumisana nasemangweni sibe nako lokukhulumisana kuze sinciphise bantu ukuthi kube khona kungevali kuze kunokuthi akheke emakhaya njengaloluthi hlelo likhaya nekwakhiwa kwalo ngakho ke bonkosi kakhulu nje kusuka ekhaya umntwana nesuka ekhaya ufuna ukuthi esuke kahle nesizotha nyalo nje sengeke ngibone ukhanje nje ukuthi ukhuluma nomntwana wakho ukuthi ekuzintana mhlawumbe ukuthi akathi ngesontweni uye esontweni uboqele kubani hayi ngesontweni uye ebholeni akakaceli so uye ebholeni konke lokho kwenta lokho ukuthi abantu bese baba imidlwembe ukhanje ukuthi kude lokuhloniphana ngoba kakhulu kwakhathi indotonke inhlonipho ngiyabonga baba Mazibuko nawe siyabonga kuye uMandini walanga uyafakaza lento bokhuluma ngayo welasi uthi nangalanga kithi
ikhona lento. Kepha ke ungathi yona ayikagqami kakhulu njengala kulohlangothi lesikilo kulamalanga. Lokuthi ibonakala ungathi ayikagqami emadodeni noma ikhona. Ngiloko ukuthi emadodeni simelane lokusuke kume kakhulu kuba kuduba. Okay. Funi nje kubangela umsindo yakhwela. Siyalendo lapha. Indoda ibabathi ngathi kabili kathashwane. Ithatha jazi ibeka la nzanyeni. Idliwa ndunduma. Sehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo siyakwemukela mlaleli sawubona. Unjani gogo? Yakufusela. Siphilile gogo never went. Hawu nagogo mashadla siphilile. Kunento lejabulisa mina. Kuyimfilo lento engikhuluma ngayo. Nathi emaswati lamaningi lenhlonipho ilahlekile kana ayikalahleki. Into lefike yahisha emaswati ngilokulahlekelwa kwelulekwa. Nayo-ke nje into lefike yahisha emaswati. Kanti kube uyavuma umuntu ukwelulekwa. Tithi le tinja nasetigijimisa umgwaja ngathi. Bese sesiyakhona kubona ukuthi hawu lana sokuhlekele umgwaja la. Kufunakala bese siyabona ukuthi hawu asibiyele kumnikati wethu sibiyele siyokhoteka. Mehba betheze. Okay. Simelane kunento lebalekile kulala kuthini zakho. Lo sekusihlupha ngone sonke sesibosi yazi. Lena inkinga lenkulu. Kunelihlelo lolungena ngafa 6 khona la umsakadweni lelithi iBhayibheli. Yeah. Kunetinto letithinzwa ngilabo babe leti mangalisako. Le kube sive besingaswisha ko TV ngalamasonto. Silalele lolo hlelo. Kunento lekuphila. Sivele besingayibutha lapho. Ngoba esimelane kuyimpilo lokho ukuthi kube khona labasembili, kube khona labadzala. Kube khona labakhomba indlela ngoba bayayazi le ndlela. Kodwa nathi awukhanza ukuthi sonke sesibosi yazi. Kude lolalela lomunye. Kwababethe ke lolalela lomunye tiyaduda. Yeah, bese kuvuka na ingoma. Yabasolo idakwa nonke. Akekho khuzo omunye. Inkinga lento ekuphileni. Phela incwadi lengcwele ithi kwake kwabekwa inkosi isha. Wase kuthiwa ekuqhubekeni kubusa kutawuhamba njani. Wathiwa wena kunene hamba ufune teluleko. Kulabe baphila neyihlo. Bude khona. Wathola teluleko kulabadzala. Setibuyile teluleko kubantu labadzala kwase kuthiwa ase ufuna teluleko kubonzanga. Labasha. Watithola kubonzanga yakhe labasha. Ayachitha umuthi ngonyana. Yeah, walahla lokhu kwabantu labadzala wathatha lokwabonzanga yakhe. Kanti bonzanga abalati lidolo. Bonzanga abakwati kuqathanisa. Basakitatwa nekufuna kuthola, nekufuna kubutha, nekufuna kuthatha, nekufuna kuphatha, futhi nabamtshela lo bamtshela tindvo lekumele atente kulabanye bantfu hayi kubo labamlulekile. Kuthi no baqinzetele laba. Ubatshele ukuthi cilicane wakho mkhulu kunelikhalo labayo. Hayi asithathe umlaleli bathu. Lohlelo luthi impilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo. Indzaba yamake lokhona angekho. Losishi futhi sawubona ehlelweni. Yeah, phansi etulu kumabona bulawe.
Hawu noma kanjani ithi abantu mkhaya. Nabelungu bayazi. Ngiyamuva umfundisi Nkosi yami nebalingani bami bayayibeka. Bizi kona enzabeni kwelulekwa nje njengoba niyisho. Ilikhuni kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba ngisho amasonto agcwele abantu, kugcwele bazalwane emasontweni kepha nawubuka impilo labayiphilako imihla nemalanga awuboni ukuthi ingabe lokugcwala kwalamasonto agcwele abantu labasukaphi labayaphi. Vele ilikhulu lenzaba ngoba vele kumcoka kwekuthi nangabe ukhona nje ekhaya noma kusemangweni ube ne-impact bukhona bakho nje bente umehluko ukhombise lokuthi vele ukhona wena ube nalo lendlela ukuthi kwatheke ukuthi ukhona. Phetheke ngako kusho ukuthi Nkosi yami lokunye lokubabulalile bomake bagcina bathi shisekeli kakhulu kube na indzaba yesikhwele naso sidlalile ngolethito kazi ukuthi umuntu nekukhweleta kwakhe sewugcina sewushiya netiko lokumele ukuthi ngabe uyadenta ngabe uyatinaka yena sewubangela asanake khona lasabange khona lapho asafocus ekhona akasakhona ukuthi alandelele into kumele ukuthi atilandelele ukuze ukuthi lize lakheke naye akheke. Ngiyabonga. Siyabonga kumbethe Welazi. Siyabonga kumfana waseshiselweni angathi uthi nikuthatha ukuthi nginibantu thina isilwane nesimelana ngoba nathi sibantu. Ukuteka yona wambethe ngicabanga ukuthi uyelekelela ujikijela lijezivikane simelana. Siqhubeke nalo hlelo lethu impilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo inombolo yethu ngsolong 24061010 uyasishayela uphosele ijina wezivaneni. Siyakumela kona ehlelweni sawubona. Lapha e-studio. Siyabonga siyakumela Gala. Ngala mfowethu. Cha uyayiva niteka yona ngiyabonga nemfowethu umbethe cishe naye uteka yona. Ngicela kuba mfishane emnguni ngwakankalanga nje enabakithi kunento lengivisa buhlungu kunasihloko sesibili sengalamba bengicela kuva enabakithi la kumwelase ukuthi ngabe kulesigaba sale ngalamba isukele ngalamba seyithatha le confidence lengaka esikhathini lesiningi lengalamba nakwenzeka uzame kuyisikisa ngekwazi ukuthi ufuna kuyishaya qale akashaya umuntu wesifazane but uyisikise lapho ufuna kuyiphusa ithembisa kwephanyalo njalo ukuthi ithatha le confidence lengaka lengalamba ngaloko ukuthi nawuyibuka le ndlela lekwendeka ngayo iba nasibinzi gitsi nangasebenzisa igama lesiswati then-ke kunenzaba yesishi sithiwani ke lesishi lesilesasikhanza ngokuthi sikwati ukutendisa siyakwathi lokupretenda ukhanze ukuthi nasemkhathini webantu pretend as if konke kunormal but now ufika lekhaya ukhanze seyishintshile lento akusasiyo le good woman of integrity mhlawumbe lelo singayicabanga kuyo ukuthi ngabe sibese sesimenda kanjani lo ngoba wafundisa uze wabekisa kwathi kuyendeka kutendisa ngathi kutenda umkhuba ngabe ngumkhuba lonjani lo tawu wenda nawo nasemkhathini webantu wenda ngathi konke kahle kulomye kube angazayitshele le ndoda ukuthi wena babobani awufike ekhaya ngakuthola akukhulume sangathi uyamhlebela kufike vele ukhanze ukuthi kuba ngilonga phasi ngilonga etulu ngokusingabe sibalamlela sibathini Nkosi yami nase baphathwa kanjena sisakha emakhaya kuyo lempilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo liyasakha kakhulu Nkosi ningadzina nikhuthale niqhubekele ekujuleni. Siyabonga ngalanga isibiki sithi simelane nawubuta lo mbuto ukuthi pho bushi bungaqedwa njani njengoba sithe umkhuba lo umkhuhlane futhi kodwa ufuna siucatheke sathi kufuna kuqaqe la kuye ukhanye la kuye ngoba lobushi lobubenda ukuthi lesimo lakhaya sibanze esikhundleni sokuthi kube nefudumalo ngoba umfati ulethe imfudumalo ekhaya kodwa lesi senta ukuthi kubanze kungabi khona kudlelana nemalungu emndeni kufuna kumkhanyele ke ukuthi ngathi khona lokho kube angazabude ngoba likhaya liphila ngoba kubhobokelwana kukhulunyiswana kuboniswana abone lokho ukuthi kukhona lo kungahambi kahle bese uyabudaka ulethwe ke lwati information leta umenda naye akhone ukuthi okay mina ngishoda la
kunemakhaya mnguni nje babeka ngalanga kumadima ngitsite mina ukudibana nawe ukahle dibana nama kukahle kodwa yelekhaya kumadima yeah kumadima yabanza hleke bese ke kulona lo ingcalamba ke ngide impendulo ukuthi ngathi basatha place beat kodwa ke banazo vele ingcalamba nje nayikhuluma noma ingeke ibambe kodwa iyakuthembisa yeah khuluma uvoice no yathi lo muntu uyakhuluma ngayo phela usangayishintsha le yeah mhlawumbe lo mnye mhlawumbe unemandla vela ngetiwe ngoba emandla imananeke imwelasi asasumlalelo selayinini sisehlelweni kwa 240610 lenza beke ukuthi lo muntu lomnye ukwakhulumelela ngathi kukhona la ngesonto kuthiwa kwabulawa lelikhaya lo muntu ukhaze uthi kwambonyeka ngeke aze abone noma ngabe mhlambe lo lwathi selibekiwe lambe kwakhe kuthi mhlamba ngabe uyabuka yena ukuthi ungabe mina ngikuphila yini ungathi dilima kami because ubalele nje akayiboni lento uyawusitwa yini lo muntu lo etimeni lethi njengaletho simelane kubili mina ngikuqabangako hayi ngoba ngikwenda konke kodwa ngiyathi ukuthi kukhona empilweni kuya ngokuthi ukholelwa kuphi nangabe ukholelwa kuNkulunkulu nemandla akhe ngilapho ngena nayo into lokhanda sisihle sikhala ngayo indaba ye-deliverance ngala mane ke bese kuyasihlupha ngoba nanasi le deliverance sibese siyenda ngendlela lo ngathi ayidi kahle kodwa nje angisho lokho ukuthi esimele sinjengaleso uthi ngayi deliverance nangabe awukholelwa kuJesu Kristu bakhona bakini bangakuthatha nje bakwewusa umfula bayokuhlandisa ubuya ukuthi ndweshu nangabe kuyandweshu asasumlalelo sekhaya sekumula ngonehlelweni impilo elikhaya Nekwakhiwa kwalo sawubona lishonile baba ngibala sikhuluma naye ukhuluma namakwazi inkomazi nje yebo Timanzi Nkosi yami ngiyabonga mfundisi nawe ngiyathi lempilo yalamakhaya akusesiyo leyabo babe seyishintshile lengusola kube mne babe mfundisi noma ke sebaphenduke ngibo bobabe emakhaya sinemadoda sesikhetha kuthula ngithi sifuna inkubekela phambili manje kuphile emalanga laphi nisola mina nanga emalungelo ukuthi bomake sebane malungelo kuyalingwana nemadoda yakungabuyele emuva kuyekele bafathi bevali banawo emalungelo ukuthi bangimake ekhaya indoda eyinhloko nyalisekuthi inhloko ekhaya sekuyalingana nami lo mthetho wemalungelo lesobulala lo mhlaba asekubuyele emuva ukuthi bephila kanjani endlini make bekuyimake welikhaya ahlale ekhaya indoda iyosebenza nyalo bomake uphuma ukugolile okungelethi igama yabona sekude ke likusasa etawuba khona lekhaya lesizwe lethi kwazilo kwasasibe lesibuthakathaka amen siyabonga Timanzi emolasa njoba seniyabagcoba bomake kusi babe bafundisi kwente kanjani lekhaya ngoba phela nangumfundisi lo inhloko mazibuka inhloko yalakhaya mane ke nangimake sengumfundisi le ndvodza ayisiyo umfundisi kwente kanjani la evangelini lempilo iba njani ukuthi esontweni enkonzweni make uyashumayela usho suyinhloko yalo babe nakule khaya kwente kanjani kwelasa simelane ngiyabonga ukuthi lo mbuto kude lapha kudideka khona kuloko umfati indoda nangimgcoba umfati esontweni sabe umfundisi angimgcobeli saba ihloko ekhaya kakhe okay umgcoba athi asebede esontweni ashumayele nangabe yashumayela afundise nangabe yafundisa ubuyele ekhaya uta naye nje ngumfati angagibela lepulpit akasasiyo umfati umshumayeli akaqeda kushumayela
mfati ubuyela kakhe. Okay. Nami nangiceda kushumayela, nami nangigibele pulpit nje simelana. Ngithatha sigaba sepriest. Angisindoda emuntu, angisimfati wemuntu, angisimntwana uyise wemuntu. Ngumshumayeli. Nangehla lapha. Umpriest. Nangehla la epulpit. Nasifike ekhaya. Ngekhaya ngiyindoda emfati, ngiyise webantwana. Kodwa still ungumpriest la khaya. Uthi Mina njengendoda. Nangu kunene-ke uzokhuluma ngemalungelo yena ukhala amalungelo mafasa sekakhetha kubinza usingathini lokho kusho ngoba bekunene Uqinisile noma kungasingqo kuleli sikhuluma ngako namuhla kodwa sivile bakhala ngayo le malungelo sike sabalanza bemalungelo basichaza chazela siyabuteka nganye langa siyenwebanwe. Ngicela ukuthi sibambe wekugcina sivale isikhathi sethu sesilimele ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo sawubona siyaphila baba njani wena ngibale sikhuluma naye Umkhabako umhlanga la eGondweni. khaba kwabo la Hayi cha siyalibonga lolu hlelo dinenge letindvo lolu sakuto. Nale tino lativetako umfundisi le alamba na yini. Uyabona nje ukuthi kushoda umzaqa la. hayi induka yiwakho umuzi Hayi liyabona abafundisi bami nengoza nje lengazange iphaywe. Uyiba nje suma nje ngoba lo mlona kabathi bami. Nemfati nje azange sephuma ingadi lanhlobo. kubona lo mlona lo mzaqo uyashoda le emuva. Unqalaba nje simple umzaqa nje kuphela ngeke. La ufake kahle umzaqa lo mvulo uyawati ukuthi awukhulunga nje madodana. Indoda awuyendi nje. Yabona. Lenyaka lebuhlungu unayindzaba yokuthi umntwana amqolele uyise noma unina awuvuleli page lelisha. Ilukhulu bafundisi lenzaba lena akushiye babe ngina 7 wetinyanga athatha umfati wakhe lomunye makabe salwakati angekhale makayokhayela bomalume uphono uyasebenza sethi nalunye umfati angayingene yami ngikhule bangifundise bomalume Nkosi yami ngiphumelele sengiyasebenza ngimanager kuphi so ukhona babe labantwana balomfati lamthatha le bavamisekela abafati besibili ukuthi anamatrogo abo babe anabo laba batala langabatali bagibela ibhasi laba esikolweni sine bakhe banesalwakade sihambe ngezinyawo bese lo mvulutha ngomqolele this movie make yashinda fall uva kuvuka inglozi eluketane khaba ndzaba lebona nje kuyabonela impilo but nje ilikhuni ngifundise bomalume akade ngiusibe ngigqoka ngisho side bar yaambele kodwa zofuna umqolela sokushaya ngomhlaba ngabe mncane sowuhambile mission uyawulamula cheers asigoqode mfundisi kephana ke mina nje ngathi ngiyakuva la kushoko ngike ngakuva nakulomnye umkhambazi yazi nomfazi uyedelela lo akazange ashayo lo mfazi nawo umgaqe nje ngomzaka ngaphela lo mngalama kephana ke ngalenzaba yokuphila emhlabeni wasawusaphakamisa ilivi awusamethusi hayi ke wambeka sandla Sitayiteka next week. ngiyabonga bona sivalelisa Siyabonga kumlaleli sibonge nekushaya incingo kubalaleli nivethi imivo yenu kuyasisida lokho kuyasikhuthaza kuyasifundisa futhi sicela kuvalelisa ngomnguni nawe umlaleli sethembise ukuthi ngevuma kwemdali sitawudibana evikini letanga ngalawo umlaleli ngumfundisi ngudokotela uReverend Ngibaba JV Mazibuko ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa kwalo labelibito ngengivele ngwasibelane sibongo inkosi nayivumile asihlangane kulolu landzelako kwalomhla sikuvalele sisale kahle.